Haka arpau terik nailar arjar arpo ar karib Youth Federation hak jinglam kmat jongba prangsngi kelang Finance Secretary RBYF Central Body bawan tip bor marwain Sports Secretary RBYF Central Body barusamla Arsiton Rindong sngi President RBYF Snongpo Circle kila yok ban lek don burami kisan ngut kisamla kiblawan ra ekana berkeburami kejela berkeri berok kawe dak kebapdiang sngobai ki harengkat kisentiu berkijan kup anongpo. Kita kisan ngut kisamla kita belalek ban mi kemat negeri India ban Asia mentaha ke lempung gile kai ke belatip kum ke Youth IFMA Championship of Muay Thai ke belazang naduk ke kendai terik aduk ke arpau terik jong penai naitung ke belapelong ha Kuala Lumpur Malaysia kila yok ban kur kewe ke takama rupa bar artli kita kamar nong na ke bentar negeri India. Kita kisan ngut kisamla ki kentup ikan Mary Christine Riang ke balai kun ha ke kerdan lai pupra kilo ki bahapo kat saw kat sansnem ke Alfonsa Zina Riang ha ke kerdan lai pun riu kilo ki bahapo kat arsnem bat kat lai snem whoever star lingdo ke kerdan saw pupra kilo ki bahapo kat saw snem bat kat sansnem uban sa nam kerpang war kelo ha ke kerdan saw san kilo ki bahapo kat saw snem bat kat sansnem bat kan napi lawan bet nong spung ha ke kerdan saw san kilo ki bahapo kat saw snem bat kat sansnem. Bat ya kita kisan ngut kisamla, bat kita yele akai lalam kemat doba Angeles Sun, President ke Muay Thai Association of Meghalaya. Hakatai ke lempung yele akai keri kila yok ban kurah duk sant liki medals, kita kilong south liki renong bat kawi kerupa. Bat kita kisan liki medals, lai liki medals la yok ban kur di kisamla ki ban jela Meghalaya, ki bekentup ya ke Mary Christine Riang, kala yok ban kur ya kata kama rupa, haga jinga kun persya bat kesnar nang yele akai jangka Philippines, bat kala yok ru ban kur ya kata kama renong, haga jinga yele akai Y Crew. Bat kesamla Alfonsa Zinia Riang kala yok ban kur ya kata kama renong, haga jinga yele akai Y Crew. Play terkenal pelari Sumaringi nadu bangimi nang ne ba hadu ngin poi hantai ba hadu ngin yo ya kajin lekai ba hadun de puji lekai ba hadu ngin poi hadu ngin geceka berega jela keri be je tungi ting soba kini ke ba kide ki play ula kurku kurdo yangi ba kusuk pesai ni kan kono kono ba kinar bundan kono kono kajin pang ne stop tingala de berega di tuki baru kumudra ikanang. Teng so nengkong siam so menai par kalau menai play ya keseng RPF. Kalau kloilan ban sim ya kan senjam ban pedang burom ya kini ki kena ke gini kalau onra ya kena burom silver medal bronze medal ju. Teng so menong ba ngampoi perkat ban yadon kan ni kroi. Dengar ngomtip iru ban ong mano ban pedang burom na maringi te maranga kum presiden kam dari than banganda pun ino ba pin up ong yang ngam dan rega kamram juga presiden kadai bangan promote yang Muay Thai ko Meghalaya pro kawai kejela pro kawai bat hapori India ru kadai kata ngadon te kumbu selene kumbu asang gram star ngaso benang open pau ke sungu yaki niki argot mulai job yang kejela kai ba ini ki ba kumjok ru ini Everest wile kai bo World Championship ko ding po Thailand relola mile kai ba jomda dei ba mensau jomda bo don e ru ndero ade professional wade wa bat medal teng ka yut la arsnem ba gani gade sen ke balai tau wade ko Thailand teng bo le kai ba ko pindap ya karau nadu karau menkong du karau kan kon tekut kamde than bu dorem banda bio tang propon ni nai pon komot kadiyo pon yu kolong ndai sipo teng so nong ba kani e profet ba ni ki kun somla jong kadong jong Islam Meghalaya ba idon ya kasap ka talent lardon ki wei pak di ban pak op yang ni ha ki wei ki leng ki not kam mentangi hang ni le kai kumpa PE yang hang ni po madan ni le kai hang ni madan ni le kai plang teng apa slap ni hab le kai po te khna i padon ka ji thrang ki nam le kai te onda ki khna jungi ki yo ni le kai minta la rangi bu ya ka state tournament nyap suai ka ring nyap perpat ban wai ka ring haban siu do bisa Association kemudian bisa ngaku presiden bau sekretari bagi member himbang seban nak kemudian promote ya ke Muay Thai bat pun iya performance India bat India kan pun iya ka performance ko ka international himbang seban le nak taban kitiu ya ka habade ba ni sport jo Muay Thai ko Meghalaya jo ko ri ko wai to hakani ka step kadai ka step ka pasutna nakaleng jungi ka Youth Federation kamtam ke jala Meghalaya jungi plus pagari India i berfight kawai. Kadai ka step jong ka step kadai si Sunday kasi you try
kaba ngim expect bang ini poi hakani ka jaga hakani ka nopo area ang ni naman benar pedang burom ya kini ki kun samla ki pelami banai lakai napo ka jalla ka jungi napo ka district ri boy ki jungi bat khamtam napo ka ri India ka jungi syate support Malaysia naman ta kani ka tournament ka jungi badai ka wall te nakaleng jungi ka RBF ni so sarong mat penpau lamba kini kalat patai kubor ba nakaleng jungi ikul kukudok ya ki bada ka jungi por ki Aiman Sim ki palamba kani ka singi kinang yo show kamet ka basay baklay bada ka jungi por kinang la show berpartis sa Shahmat bada ka jungi por ngi iba kini ki simanda ba ngi iba kiwi ki say benriu gilek kamen aba ki kun samla jongki aba ki beriu na kadong athan jongki gilek kamen aba ja kum kene ke jingja ka baunra ka nam ka burom de khamta mangiru ki pardo pasnam ki khasi ki khara ngiron ga hok banle kamen nam ta kane ka singi aba kini ki kun samla ke onra ke kanam ka thong hapo ka jalla ka jungi hapo ka ri India ba hapo ka district hi jungi ba ka we te sai singi so ban ai kubleiru ya coach rane isa ibri ba son ma ibadai mang isha utau coach rane unang hikai ubalau rai kan dengan 6 yang tadi kun samla ki balai lekai sabar jong ka jalla ka jungi sapang ni sabar jong ka country ka jungi ai ka jing ai kulai ka kerpang ya pi ki hap inung ya kun ya ka ne ka mo thai balawan mang te ka Malaysia ne yo kan pedang burom lah ne por kroi ya pi ya ba son badai coach jong pi yang tai jong pi ba kunjur baro ki balai lekai lang te ili ba dan argut na kita kisanut ka pi alam stay gila kon raya usuk bapa usuk jong kejing job di nakalian kejongi ai kejing kulai ka terpang ai pi watlah kejing ya isu i nak por ha ba dai ba ka jing sat kejing ki jong kejing halo kejing lenti jong dinong ya pun mau thai ne kita kickboxing ne kino kejing ela kai ngi ha halor kejing senjor jong ka government ni ka ban no jing rap ne ban ai man sim dan nakalian jongi ka Boy Youth Federation ngim na don sibun ki bangin ai pi nak por kejing priang subha jongi pi kadang susu kajing priang subha ha ki babun giliang pindang ya lek kai bah bat pindang ya sim kene ka senjam ka banungkong ka jongpi bat pindang ya kilan met bahai la de ha ka ba le jingmut syu om dai tang ya kene ka tournament ka ba hijok manta kan kun no tangkum ne ngrai ba pindang ya kan turu safrang ba sakmat ba kajing priang burom kajing ya pi kan long na kan por ya kajing ai kuble ka kerpang ya ka Mothai Association ka berna po Meghalaya ba po Riboh District bonra ka nam ka burom khamtam ai ka Riboh District ba dong thang ka jongi khamtam ai pi ki nong ya kun ba pindang ya tresitom ba yele ba ngiro kat bala ibor isori jongi ngin ai ka tikamon tika diang kum ka jing rap pi ha ka bedai ba kano ka benta ka ba ngi sola ha ki por ki babun ki jong pi ki ba pindang ya chu nong nisman tang ini kenteni baret to Imslam ka Riboh District ka jongi Imslam ki rang yakun ki bonra ka nam ka burom jong ka riba ka ja hukum kini ki ja jingel kai ki babha ka imlang salang